Lydia Hukeo. Jagoro mongeore bad migao marango jotije piny owacho Amos Gathesha oyango ni piny Kenya nyaka koro chak karango yo machielo magidhi tigo e reso jotuo mag ayaki pacho kae. Ma bang' tend piny Amerika yango ni sir ma osebed ka ichiwo mag yedhe kod gi thieth mag ayaki, malaria, kansa e kind mamoko. Ok bichiw ne pinje ma osebedo ka yudo sirgo kamoriwo Kenya nyaka chop ndalo 90 kama gibiro miyo ji wach mogik. Piny Amerika osebedo ka chiwo sir mar yedhe ne ji maromo milion 1.3 kaluwore kod Gathesha maromo jotije piny owacho 36,260 ni kod tuo mar ayaki kendo opone yath orumo ji mathoth dhi yudo midhiero. Gani kwa vile tumekuwa tukihusiana na hawa, kwa hivyo ni kitu ambaye tunafikiria sasa, ni kitu ambaye tunangoja tuone, kwa sababu alisign tu executive order na bado hajatoa mikakati ya vile hiyo itafanyika. Kama vile mumeona ulimwengu wote inamwambia hapana usitoke. Kwa hivyo hiyo ni kitu ambaye iko kwa wakati huu na hatujui vile itakuwa hatimaye. Lakini kusema kweli Amerika ndio imekuwa kutusaidia sana kwa hiyo Global Fund, na tunatarajia ya kwamba hawatatoka na wataendelea kusaidia. Iwapo watatoka, kama nchi lazima tukuwe na mbinu zetu za vile tutajimudu, kwa sababu hii ni shida ambayo tuko naye ya hii ugonjwa, na lazima tuwe na njia ya vile tutaendelea kusaidia wale ambao wako na shida. Kwa hivyo hata ikiisha lazima tufikirie kama serikali vile tutafanya.